Flamingo u Glinima se već dugi niz godina može pohvaliti bogatom gastronomskom ponudom, ukusnim specijalitetima te pristupačnim cijenama. A od sada svojim gostima daruje i dodatni popust od 30%. Dođite i posjetite nas. Informacije na 485 163. Dobrodošli, restoran Flamingo. Umočite prst u more i povežite se s cijelim svijetom. Možda je nekad bilo tako, danas postoji Atlant Travel. Oduvijek ste željeli nekamo ići, oni će vam pokazati kako tamo i stići. Svako putovanje počinje prvim korakom i to prema adresi Nikole Tesle 2 na Batali. Atlant Travel, povežite se sa svijetom. Jesse, Kenova, info. Što info? Što Kenova? www.kenova.info. To ti je Kenova. Trabusa.